Mwagaitheka ndina gikeno itangihota gutariria muthenya wa umuthi nigukorwo ndumimite we ndinora leo jitira tena sijako chini wewe sai awacha ongea microphone ndirenda njario muthi but ndina gikeno itangihota gutariria muthenya wa umuthi tondu muthenya uyu turawetereire muno makiria na gukorwo ndugamite haha mbere yanyu umuthi ndi nyihitie muno na ngakorwo ngimucokeria ngatho muno ni guka Triza mwana witu wendo uria twendete naguo ndingihota gutariria na ngugete ndikurira na maithori ni marenda kuma ndirenda guthukia makeup haya ndikurira hiki ndi mwimia kuona tubibi tutu haha ni Ngai andu aya othe me guku ni Ngai niona ndindege-ini ndiroka ngihoya Ngai ahe hinya ndena ciugo nyingi muno ingirendaga kwaria no ni ciathira ciothe ndamwona koguo Ngai amwike wega na ni thank you muno ni kunyitirira Triza na ni gukunyitirira and I have no more words to say. Thank you. Asante sana. Lakini tuhurene esta bampachi. Lohurega. Kitomi. Hai. Wapi makoi? Sikiza hapa tulikutana na mtu na huko. Wapi makofi yake bana? Muriega ringi ninyu mukire kinya twagaiti moihuro oguo ni wendo wa Triza ni mumwendete ringi ni guka asanteni sana 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 isa hivi honeke guikarite haria nja jukiri othe inyanya ko guti mundu ingirire ahituka. And thank you very much Triza tukwendete na ngwire uendelee kushikilia hapo hapo. Ni mwendete mutumia huyu tumepigana juu yake. Mimi nataka